Tusonga na mbele mwenda musaisi ya kauntini ya Masaku Francis Mweu kuma Kisukioni Matungulu kauntini ya Masaku utuika wa Kuseuvya syindu sya stima hata Simu ila syaanangika na syindu ingisike pathokanio indi ni kindu utaasomea. Kwianana nake wendi wake ni kuweza Kuseuvya mutambo munene mbeange kumanwa na Umanyi wa Musyawa ula winaw'o nake bonine wendi akomana nake na yuno kutoeleza. Wano nginya tutumia kile kondeni wa maundu makila muthenya na muno nthini wa komanda chao ya na ingi cha kwikia ngusu ni situ na Kwianana Francis Mweu kana ti kindu chao kamutweni kwake kwa mituki indi no kila wethia wa yesililia kila muthenya na kila wesi usovya kufikia na umacha na usani singi na mutambo wake Aitumia hata Simu na ingitatawa muleka no wengi ukutumia nthini wa kuwa miyo yake ya usovya simu kana mitambo ila ingitumia stima. Kindu kindi aisilia usovya kibwa ebuti chakitie da chumbi kite nundu kuma na chambia na pipe isi ino yoka taka mukwa kaka ukwata lakini kalea kulika kailiu baka kokonzo bisia kindu kibwa hata na kila muthenya na muka na ndoto ya usovya kindu ki na nagezo bisia mithenya itatu na nituko mawia wa electronics kusovya radio simu TV solar ina stima yombeni sene yayo nanga modiba yanga sovya osindu sya ko ito mondethe ni wiyani na ni omusi atatu nilela kilasi cha muvundi sya maundu wao nthe utethasya ni walesekana weo wake utethetye vandu wa ilungu ya miaka 10 na kiku munenge vinya kana weki kukwala ukwithia uimasovya simu syo kana leti usyo na kuongelanga wea wake na kufikia na umanyika mbeange ndiambia usovya na mbio usovya simu ni kamwana siana ithio thaukanye na thauka atuletio na kuma bubu ninethiwe ndatona ndi ya Kisomo na nathie manthia ta Munduume na we saithia ngwatanise na uyo wakwa na itina wa musula na ndika wanineta wabundi na nengi nimezi minasoba cia radio ndumo ndithia ngoka ngethio tu radio ngaseuvya ngagwatwa mbeso netelo cia Musyawa na naende ya piu na nesothio binguo uya wakwa kaumone na natwika tavundi ya radio na newe uya kwa mbitikila na nambiyo thukumana naguo kiki mutethese gukwa miyo mika na kumantha vandu wa kuia miyo kavinda galo kuthukuma andu make na wekwe na ndoto ciake ni kana ni wetelete kwisa ikaundu munene wa mutethia nthini wa thayuni wake kumwongelanga kuma mbeange undu mwana kuongela kiliko chake nthini wa maundu alotethasya pandu va ukua muvuko nendete wianenza na lite ukua omuyo uwiwoka nundu igwe wisimu yakwa ni pala ni thoi no na yo nena ke simu ikanena ke radio ikanena ke USB ikanena ke BT neka kana to sionthe sia wiyo na sia numba neka kana pio ugesaithia ni wene ndi kila bantu na naende na modify yo sindu siakwa tusaithia no na sovya enyewo kindu chako na kwangewa omuyonzo betio kindu gikatukuma omisi kwandu nundu no na biona o mathino kiasi kwandu alama tena sindu bingi ta stima kana generator ile nundu kindu zozo bya toolbox na hithi andi zote mbea nundu simu lazima omekue na wi bata radio ni lazima omethukeze no itha na mwaki utono kukwati ya chumwa kiima onotekia mwaki ingi kila uyo utema ukomana na mathina mawe kana kwikumilwa ni maundu kiothuka nyuma kutunganeti na kana kukwamia Kwianana Mweu nginya inengo ivikie na kuemewa na weno uvikite na ukumana ndola matende wene wiola utethasya na kaingi kuvikia na uvuthisya indi wakosa matambia makuwa ilanja kenda kumendesya andu kana nyanya make yala nyanza ubiasa alanza mambo na yundizo bya sindu ine mona asa ingi uyo chinga na nyene me hao na tarendi ye umelawa lito metumia nundu yakwa ni kumbia so byo kindu kindethesye nenthukumia Kisukioni na mawiyo manza lazima uthi nundu ondeme o myo mawiya nenze mwe kwemea kana kwe inengo kivu kinengo kichake cha usovya mitambo ikutumia mwaki wa stima alama onete uthukumi wake kana nyanya make mabakuve meona veva tawatongo ikuendea na kweme inengo sia enende alameno kwa timonini na kwekile ni mumela na ileko sio kana kilito chocha uthukumi kina mana agola tuona uthukuma uwa usovya isamoi ewake akili awe oyu ni talent yani akone kwa mundu yokuza ilobi watu hawakuilobi akambe ya we wake yukila tu kula sia simewa maito anatongo maito undu we bundi akwandikana mundu utonwa musapoti
amusaboti ino yo 1 ino yo Simu 2 yuko gubini kuonania no nitone o munona tika Kuseuvya situ Mutongo TV kuma Matungulu kauntini ya Masaku nyene tawaboni motesya